Botheso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke Keotshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Moeteledipele wa RCL o kgala maitsholo a gakgamatsang a barutwana ba sekolo sa Hoer Tegniese Skool. Mo go tse dingwe letsatsi la kalafi ya setso le tla ketekwa kwa Moruleng ka moso. Tla re simolole ka tsa mono profenseng. Moeteledipele wa khansela ya baithuti mo Northwest Bonkinkosi Motaung o kgadile maitsholo a gakgamatsang a barutwana kgatlhanong le morutabana kwa sekolong sa Hoer Tegniese Moeteledipele. Seno ke moraga gore go aneme kgatiso e supang setlhopha sa barutwana se tsena mo matlwana boithusetsong a sekolo ba kgoreletsa dithuto kwa sekolong. Barutwana ba ne ba tshela morutabana ka metsi le go mokonopa ka dipampiri fa le ka go ba kgalemela. Bonkinkosi Motaung a re boitshwaro jono ga bo a amogelesega mme bo a kganelwa mo dikolong tsotlhe tsa porofense. Motlatsatona wa boitekanelo Joe Phaahla o tla etelela pele moletlo wa letsatsi la kalafi ya setso ka moso kwa Moruleng Stadium kwa ntle ga Rustenburg. O tla bana le mokhuduthamaga wa tsa boitekanelo Sello Lehari, badiredi ba pusoselegae le baeteledipele ba setso. Go kailwe fa diporesente tse 80 tsa batho ba lefatshe ka bophara segolobogolo mo dikgaolong tse di tlhabologang ba dirisa kalafi ya setso go bona tlhokomelo ya tsa boitekanelo. Re di wetsa fa tsa porofense ga jana re tsena mo go tsa bosetšhaba. African Religious Peace Academy HWPL ga mmogo le Sikh Council of Africa ba ne ba tshwere dipuisano tsa ditumelo tse di farologaneng ka la tshipi yo fetileng kwa Sandton Convention Center kwa Johannesburg. Ka ntlha ya dintwa tse di amang kontinente eno, tiragalo e bidiwang Bridging Beliefs e ne ya kopanya baeteledipele ba ba fetang 300 go tswa mo kontinenteng eno le ditso tse di farologaneng. Mme ga dikgang wa rona Boitumelo Monare o buisane le motsamaisi wa HWPL Malcolm Kotzi. As the regional coordinator for interfaith, the inspiration comes actually from Africa's history itself. You know, our continent carries deep wounds from colonial borders, apartheid, and politicalized religion, which have often fueled division. Yet we've also seen religion at the heart of liberation and reconciliation. So HWPL's Interfaith Peace Academy has shown worldwide that scripture-based dialogue can transform competition into cooperation. With Bridging Beliefs, the idea was localizing that model for Africa, turning our diversity into a source of strength and unity. Yes. Great. So why now? Why 2025? To have this particular dialogue. Yes. So 2025, I think now, as we've pretty much thawed out of COVID, and a lot of people are going back into the usual swing of things. It's been a very critical time because we've seen there's been a lot of unrest across Africa, xenophobia, tensions, and conflicts spilling across borders. So these challenges, rooted far back in history, demand urgent solutions from today. So at that same time, Africa is stepping into the global stage in new ways. This is the moment to show that our spiritual diversity can drive peace and not division. By hosting this gathering now, we ensure faith leaders are proactive, guiding the communities before conflict escalates so that peace can become an everlasting legacy for future generations. Yes, thank you. On that note, will you be hosting it is this an annual event or? Specifically this one, it's the first one we've had since pre-COVID, and it is a new partner. So we are hoping from the relationship we are able to have an annual one going forward. That's the plan, yeah. Great. And how does, or let me rather go into any key speakers or partners that the viewers can expect on your panel at the event? Yes, so we do have quite an amazing lineup. We
we have different sections. So we have from the government section, we'll have the chairperson from the CR Rights Commission. We'll have we have the High Commission of India to South Africa, and as well as we're expecting to have the special advisor to the Minister of Kokta, who will be coming to present on behalf of Honourable Minister. And then yes, and then we have the chairperson of the FBOs, Gauteng government provinces, who will also be speaking. And then on the second part, we're looking to have, for the actual interfaith section, which is one of our specialities that we experienced in, is we have Moelan Mbam from the Jumal Ulama of South Africa. Then we have Reverend Morani, from Freedom Park. We have Mboni Dr. Radebe from the Revelation Spiritual Home. So he'll be representing African indigenous spirituality. And then, of course, one of our key partners from the Sikh Council of Africa, Mr. Harbinder Singh Sethi, who also be representing Sikhism. So I think we've got quite a good spread, and we're hoping that this will really portray unity and peace amongst religions. Yeah. Tla re tsene mo go tsa boditšhabatšhaba. Badiredi ba puso ya United States ba kaile fa bana ba le babedi ba dingwaga tse 8 ba bolailwe, mme batho ba le 17 ba gobetse moraga go thuntshiwa kwa sekolong sa Catholic kwa Minneapolis. Tlhaselo eno e diragetse maabane kwa kerekeng ya Annunciation ko bana ba neng ba le mo tirelong ya kobamelo mo bekeng ya bone ya ntlha ya sekolo. Motlhatlhaledi wa dingwaga tse 23 o tlhokafetse kwa lefelong la tiragalo ka ntlha ya go ithuntsha. FBI e batlisa tiragalo eno jaaka borukutlhi jwa selegae le tlolomolao ya letlho e diretsweng ba Catholic. Dikutlafatsa boditšhabatšhaba, mme re tsena mo go tsa kgwebo. Motlhankela mokhuduthamaga wa thulaganyo ya bosetšhaba ya go thusa baithuti ka matlole wa Sam Karim o senotse gore NSFAS e kolotiwa dibilione tse 45 tsa diranta mo dikadimong tsa baithuti tse di saletseng kwa morago. Fa ne a bua le bobegakgang maabane o ikwetse gore batho ba pele ba ba neng ba tlamelwa ka thuso ya kadimo ya matlole a dithuto ba duele. Karim o buile fa dikadimo di simolotse ka 2018 le pele ga foo, mme di ne di neetswe ke NSFAS le Tertiary Education Fund of South Africa, TEFSA. O kaile fa bontsi jwa baithuti ba ba neng ba thusiwa ka dikadimo tsa NSFAS e le ba ba sa thapiwang. Tla re tsene mo go tsa metshameko. Kaizer Chiefs e tshamekile maleka a lefela le Mamelodi Sundowns kwa FNB Stadium mo maitseboeng a maabane. Ditlhopha tseno ka bobedi di nnile le seabe ka matla mo motshamekong o neng o le botlhokwa. Ka fa tlase ga boeteledipele jwa mokatisi mogolo Nasreddine Nabi, Chiefs e dirisitse mokgwa wa go kgoreletsa Sundowns go tlhasela. Chiefs e tsweletse go sa fengwe moraga metshameko e le mene. Ba kopanela maemo a ntlha le Sekhukhune United ba ba tshamekileng maleka kgatlhanong le AmaZulu. Mo go tse dingwe tsa metshameko, mokatisi wa setlhopha sa basadi sa Proteas Mandla Mashimbyi a re mokaptene wa maloba Dane van Niekerk ga se karolo ya ditogamano tsa Aforika Borwa tsa kgwedi e tlang tsa sejana sa lefatshe sa ICC sa basadi sa T20 kwa India le Sri Lanka. Van Niekerk yo tlogetseng cricket ya boditšhabatšhaba ka ntlha ya dikganetsano dingwaga di le mmalwa tse di fetileng, o boetse gape mo setlhopheng sa bosetšhaba mo bekeng eno ka nako ya kampa ya ikatiso e neng e tsweletse kwa Durban. Tla jaanong re diwetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Moeteledipele wa RCL o kgala maitsholo a gakgamatsang a barutwana ba sekolo sa Hoer Tegniese Skool. Mo go tse dingwe, Letsatsi la kalafi ya setso le tla ketekwa kwa Moruleng ka moso. Re diwetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang ke Keotshepile Mokate, Mothoeso, sala sentle.